Tak mi tvoj Nosger poznatý, ha? Nevideli sme še? A nie. Nevideli sme še. A tvoj Nosger by Nješka u radijskim dramskim studiju znjata radiodrama Kovače, ktorú po tekstu Miloša Nikolića za teater režiral Vladimir Nađ Ačim, a za radio prispodobila redaktorka Marija Tot. Konkurovali sme na projekt Kovaljoh, kotri išli na našim memorialu Petra Rizdića Djadji toho roku na Pejzešatim. To tekst po Miloša Nikolića, ktorý režiral Vladimir Nađ Ačim. Máme 4 kvalitetných, starých, iskusných glumcoch. Opredzeljali sme še konkurovac za tot projekt do našej dramskej programy, pretože to komedija. A mi máme málo komedii zňatí za našu dramsku programu. Jak doznávame od redaktorky Totovej, u ruskej redakciji radija ozbiljno še rozdumuje i o porušovanju zabavno-humorističnej programi, jak co daraz bola obľúbená našim sluhačom emisija Nahabog muziky i humoru, ktorá by mala buc u dakus inšakej formi, a do ktorej by redakcija ljubela privesť novi mladi osobi.